Saski Nuaya na to thata Mizoram Palina aniem he Ministria RTI zona ne Saski Nuaya na to that lama Mizoram Palina ni MTA zona chu Saski and call to DOE Department of Expenditure Ministry of Finance suan Saski performance rankings yamani ngailo ti in official in RTI zona chuan chang thlapani RTI zona le a chan na copy haganon da tela so ti ni chuan palina han ti velemo kan ranking han sui velang chi kha chu ngani dot po chapani ti aron ti chiang viau le hian chu wangin bulal do man Saski a ti tha a in soya palina kan ni ati kha thudik lo dot ani sumlap chan hi he sangsona first installment 66% don toreng ni si among to implementing department of petrol lava sarkarin financial for sarkarin finance department akol tan tlat wangani maktak ero chu first installment noi sing ni sang khat zaruk samli pariat chu dong reng si in UC Mizoram sarkarin an submit thailo wangin second installment so sangson sa thap administrative approval po finance department na pe thap cheng nuai sing khat le sang khat le za som nga pani chu alap sle ta vekani hei le zel avoi ni nana je prem sarkarin sum tam tak atilap le hi asiria sa amak tak setani chief minister le finance minister zaum tak khian midang dem lovin mo alangam turani tuna Mizoram Sarkar officer tele staff te tho hi MNF fun laya Saski en kol tu te kha ania MNF fun line cheng khat ma Saski sum alap lowa hei hi chu thunai tu mo liaw liawani notice te dangten part 1 nuaya an chanvo an ti chua thei vek lain ZPM Sarkarin ati chuak ve theilo hi official temo nilovin ZPM Sarkar ho tu temo liaw ani ZPM Sarkar chung company le tlem thasom ni pasari chung lek hian sum sangson sa le wa order te po contractor te ne na pek to le na po tho mol to na Saski part 1 noya foi ni sum tam tham tak cheng nuai a totalin cheng nuai sing thum sangli zali somriat pathum lak alapta ani kumsang ni somni pali a cheng nuai sing ni sang thum zathum somthum pakhat alapsa kumsang ni somni paruk nimin pialoka cheng nuai sing khat sang khat za somnga pani alap le ta ni ZPM Sarkar chung hian Saski part 1 nuaya bik chau Mizoram ta na sum sang son sa thatin akha poimo khop mai thatin cheng nuai sang khat zani somsari pasari lapzi angani Saski nuaya sum lap kan ti omzia chu Mizoram ta na sangson emo allocated khap to ni si central sarkara kirle ta dei Mizoramin ataka kan chanlo kan chan hen tak sum kha sum lap suni CK Wanda yan motor sa sang aman taw at sanga aman tlom akhan sang at sanga akhan niam sarkar na thokhelo tan pon lonin ol sam takin kan te CK Wanda pongkon ai zolet CK Wanda zotlang lungle ya te yan office hun songin ngai ben the ani thupu ya karonda atang hian hoina kan press conference hoizong tur chu the meng karinga ZPM Sarkarin Saski sum sangson sa cheng nuai sing khat le sang khat le za somnga pani atilaps le a sum allocate sa hei hi Mizoram ta na sum da khan sa ti ni cheng nuai sing thum sang ni le zariat atilaps vek bok ti ni na kun kal to khir ma salokang kan thia wangin ZPM Sarkar ti sa ni somni pathum somni pali kum khan Saski part 1 sum sangson sa thap cheng nuai sing ni sang thum zathum somthum pakhat chu first installment sum a implementing department apek ta ya wangin alaps vek ani kha he thu dikhi 6 session of 9 assembly a ka zona assembly question chief minister le finance minister zaum tak ni bok nge in acha na hian asoi chianga anem het tabok ta khan anek zaruana assembly question le chan na kha karon ta e sum hi laps nge ni ti kha and chief minister pulal du oman assembly session asoi chianga ne sum laps chan hi he sangsona first installment 66% don toreng ni si among to implementing department of petrol lava sarkarin financial for sarkarin finance department akol tan tlat wangani kan thawin ka ria la ya pon kan soi to khami kum khan financial year to pa po first installment khan la release lawa
chu wang chuan an release lo ho zong kha engani an kol tan ba kha lap sa vek ani financial management thiam lo wanga nuai sting ni sang thum za thum som thum pakat riral chu lap stina ni maya hi apoi hle a heta tanga central state sarkar sum chan vetur GST le labor state po cheng noi sangli zali som thum pathum vel ani a chu po chu alap sawang khan chantur nei lowin bizom sarkar po aum ta kha ani ti chuan kan thupuya kan lu tang pakhat na sumlap tharlam atam tham le kumsang ni somni panga somni parok khai hi kumliam ta chia ani a mar ti somthum pakhata kum maliama ni min pialo kan ni chu hian saski part 1 nuaya helai hi kan soi chiang lok duwa saski part 1 kan te saski a hian kumliam ta khan part som la ya oma part som lai om zinga part 1 bi ka sum ruaman cheng part 1 ta na ruaman cheng nuai sing thum sang ni zariat allocate chu mizoram ta na niya part 1 hi an tight fund na ni subject big nei lo sector big nei lo atun tu laman theng chi kha infrastructure chuan atun tu laman theng chi kha ni a hi sum hu ol sam le sum chiang sa angai ani chuan da sa allocated ani ang le Mizoram Sarkar in adil angin cheng nuai sing thum sang ni zaria chu project somli pakhat atan sanction ani a kha sanction order number le kan zia ka anex zar 2 khan sanction list project somli pakhat sanction list le an sanction amount pon nuai sing thum sang ni zaria ani ti lan na kan don da langa ti chuan chu sanction mil chuan Mizoram Sarkar Finance Department point ti dan phung pa ngai angin he sum cheng nuai sing thum sang ni zaria atan hian administrative approval kan han ti fo ang chi kha a pe thap bok copy le sanction order copy kha anex zar 2 le anex zar 3 khan kan don da thap ani saski part 1 dan angin cheng nuai sing thum sang ni zaria 66% chu cheng nuai sing ni sangkat zaruk somli pariat chu first installment a Mizoram Sarkar ron release nga lani hei hi a release na sanction na order a khan October ni sari sang ni somni panga October ni sari sang ni somni panga nuai sing ni le sangkat le somruk nuai sing ni sangkat zaruk somli pariat thi Mizoram Sarkar account a anron da lu dai to ni maktak ero chu first installment nuai sing ni sangkat zaruk somli pariat chu dong reng si in UC Mizoram Sarkar in an submit thailo wangin second installment so sanction sa thap administrative approval po finance department a pe thap cheng nuai sing khat le sang khat le za som nga pani chu alap sle ta vekani sang ni somni palia tam takalap to kumin mar ti som thum pakhata khan nuai sing khat sang khat za som nga pal ni chu sanction sa kha alap sle ta ani Mizoram Sarkar Finance Department in administrative approval le expenditure sanction a pek vek to le restricted tender manga contractor te po work order pek vek to anni ZPM Sarkar tir kum sani somni patum sani somni pali ang main contractor te work order pe to sa sumalap zeta vaksi a sumlap pasa awanga court case khirtak Sarkar na mason lai mek baka hian saski sumlap tharawang hian court case thar Sarkar na mason bel le lawang ti asoi the talovani court thutlung na azirin Mizoram Sarkar hian Mizoram State Sarkar sumin heng sumlaps rule na hi atun te po angai lawang ti asoi the lo bokani saski sum rawa part 1 sum hi DPR le reforms siam ngai po anilawa antight fund ania hei le zel avoi ni nana je PM Sarkarin sum tam tak atilap le hi asiria sa amak tak setani chief minister le finance minister zaom tak khian midang dem lovin mo alangam turani tuna Mizoram Sarkar officer tele staff te tho hi MNF fun laya saski en kol tu te kha ania MNF fun line cheng khat ma saski sum alap lowa hei hi chu thunai tu mo liawani notice te dangten part 1 nuaya
อันจันโวอันติชวดให้เวกลายิน ZPM สุรคารินอาติชวกเวทให้โลฮี official เตโมนิลวิน ZPM สุรคาร์เฮาตูเตโมเลี้ยวอันนี้โมอินพุตยืนไม่แต่ฮีกัลพุงทารสุรคาร์เฮียนมีดังหันเต็มไม่เตียอมชีนะมาเซทิลอมดานเจียงตะการช่วยเฮียนอาติเตียร์เทตูทุบเป็ดตู้ที่ซุ่มลับซุ่มจางเฮียนหมอพูดตัวจูอันนี้เจียงขบใหม่ติดชวนเจ็ดเปียมสุรคาร์ชุงกุมนิเลตเลี้ยมถ้าสมดีภาษาดิชุงเล็กเฮียนซุ่มสังสนซาเลว่าออร์ดัร์เตโปคอนแทคตัวเตเนนับเป็กโตเลนาโปโทมอลตัวนะสาสกีปัดวันหน่วยฟื้นนี่ซุ่มทำตักเจียงหน่วยอัตตลินเจียงหน่วยสิงทุมสังลีสลีสมเด็จปฐุมลักอาลับตาอันนี้กุมสังนี่สมนิปลีอาเจียงหน่วยสิงนี่สังทุมสทุมสมทุมประกาศอาลับซะกุมสังนี่สมนิปรุกนิมินเปียโลกะเจียงหน่วยสิงขัดสังขัดจาสมงาปนีอาลับเสลียตานี่เจ็ดเปียมสุรคาร์ซุงเฮียนสาสกีปัดวันหน่วยบีกเจ้ามิโซรัมตานะซุมสังสนซาขัดตินข้าพยังบอกเขาไม่ขัดตินเจียงด้วยสังขัดจันดีสมสรีปัสรีลับซีอ่างนี้อาลับตัวจัดขัดหาอาจารย์สามันตัวจัดการหันปุ่นอันเซมูลาขัดตินเจียงด้วยขัดด้วยสังขัดจันดีสมสรีปัสรีที่ลับซีอ่างนี้ให้ฮีกันลงไปตัวไงเลี้ยมโลนี่นี่มินเกี่ยวกับ finance ministry official ประกาศเนี่ยนักการติน่ามินศิลาอาจารย์แต่พอจัดทักเล็กๆครับมิโซรัมมินหันนี่ค่ะจู่ที่จงเฮียนกันโดนสวยช่วงเว้นอยู่ที่จวนสาสกีปัดวันสังที่สมนิปังอาสมนิปารุกผมกัลเลียมตาเชียบีกา Department of Expenditure Ministry of Finance วัน Amendment สาสกีปัดวัน Amendment ที่นั่นนี่จู่เลขานัมเบอร์ข้ากันนนเสียแล้วก็ September นี่สมภาษารีสังที่สมนิปังอาติช่วงเลียอากูปีโปอันนี้จะฟอร์ขนมทับว่าเฮ Amendment ทารังเฮียนสาสกีปัดวันน่า second installment original second installment tinani muto notice test 10 saski part wana original amount an mu ang 100% a guideline sa jiang chuan khakaron thil tel thowa chu mizoram tan jeng noi sing thum sang ni zariat khaka original kan mu kan allocation kan nei zat khani a notice te du sakin central sarkarin original allocation kan nei zat chia kha additional min pek min allocate sak vele a chu cheng noi sing thum sang ni le zariat ani chu saski part 1 first installment utilize second installment buto te tan chau ka mu thei thunga ti chuan notice te dang chuan he tiang hen bu veka ni zoram chuan he additional noi sing thum le sang ni le zariat September ni som pasari sang ni som ni panga kantana Ministry of Finance Department of Expenditure na aron earmark le aron allocate po hi kan mutamya alawa cheng khat ma kan mulo le boka ti chuan allocate mai ni lo asang son sa le administrative approval Mizoram Finance po na anem nge thap kan mulo ba ka khan kan ta na allocate sa ti tur chete kan tia ni noi sing thum le sang ni le zariat mu me thei mai kha kan mulo ta boka hi a serious na chu sum lap si chu kan hrekin karing a petu lam tan hian a serious mark a chedu ma defaulters lian tak khasum tilap chu an ni hal rim ti kan thria da soi thu yangai lowa tu me chu tia defaulters ati diglo tu nia mark chetak ministry sumin petu te na pu ringot khani lawa infrastructure tam noi sing thum le sang li le ti manga kan siam tur kan siam theilo ta phota tin infrastructure siamina ken tel GST le labor cess te kha a project per kha implement ni si lo chuan kan mu tur kan mu ta lo kha apoi ani ti chuan kum liam ta mai sang ni som ni pal nga ni ruk chunga saski part 1 sum sang son sa lap zat chu ni sa kan soi tawang khan cheng noi sing khat le sang khat le za somnga pani ani chu ba ka Mizoram tan rural mansel fil sadiam saski part 1 additional ikha part 1 rawa khan additional component kha ombi ka chumi ta na cheng noi sing thum le sang ni le zariat z
allocate sa bohlen tavek bokani ti chuan ZPM sarkar hian kumliam ta sang ni somni panga somni paruk chung ringot hian saski part 1 nuaya Mizoram chan allocated sum cheng nuai singli le sangthum le zakwa somnga pani lak chu atilap vek tina ani chu sangson sa le allocate sa bel khom kha cheng nuai singli le sangthum le zakwa le som nga pani lak ani alap vek ani saski nuaya sum lap kan ti omzia chu Mizoram ta na sangson emo allocated khap Tony si Central Sarkara kirle tadei Mizoram in ataka kan chan lo kan chan hen tak sum kha sum lap suni hi saski chungchang bi ka chuan khatia kan thia kha tho me te chuan a point ni na lu tila Mizoram hi saski a enge kan din mun ti hi kan thia ta poi mo in ka thia Chief Minister Zaum tak Finance Minister Nebok in Saskia kan ti tha Central in sum po min petra India ati tha palina kan ni ati ve fo hi thudik lo dot bokani posilal mingsanga MNYF GS in Saskian call to Department of Expenditure Ministry of Finance Saski nuaya na tho thata Mizoram palina aniem hi ministry RTI zona ni Saski nuaya na tho that lama Mizoram palina ni MTR aso na chu Saski and call to DOE Department of Expenditure Ministry of Finance suan Saskia performance ranking siamani ngailo ti in official in RTI zona chuan chang thlapani RTI zona le a channa copy haganon da tela so ti ni chuan palina han ti velemo kami ranking han sui velang chi kha chu ngani dot po chapani ti aron ti chiang viau le hian chu wangin bulal do man Saskia ti tha in soya palina kan ni ati kha thudik lo dot ani ti chuan pathumna Saskia sumlap chin hong chia anga le soi tur tam taka oma he bichum changa hian ma se toi te in ta hian kan tar langa angong chia to kan sarkar Mizoram sum man tur le infrastructure chatak kan siam tur kha sum bera ta lo ha kan siam le thei lo wati te khang kha chu so yangai lo wa Saskia sum lap sim hi apuya ramtan na sataka chan na loss ani atilap tu sarkar hi aski project and call to le nei tu ministry in an huwa in an huniam le thin achunga soyang khian sangson sa an tilap sa sum allocate sa pek sa an lak chwa lo bok awangin Mizoram in kan chan na sa le tuna kan chan ataka tuna lap sau kan chan le GST le labor set kan chan mai khan lawan noi siar zelang o ZPM sarkar nuwa hian Saski bi ka Central Sarkara Finance Ministry hian Mizoram sarkar chet na te a hailova a khrek ta hialani ti chu chiang takin kumsang ni somni paruk somni pasari atana hill state pakwa big tana sum apek allocation atang hian a chiang le Arunachal Pradesh tan hian cheng vai bel se sangli zakwa Central Sarkarin arwa mana Himachal Pradesh ta ni po notice ni lo pa se hill state thawan nia cheng sangthum zakwa som ni ani Himachal Pradesh ka khorin vaibel chia in Manipur tan cheng vaibel se sang ni sali Meghalaya tan cheng vaibel se sang ni somsari Mizoram tan khakha Saskia sumlap le Saskia chet poina ni ta cheng vaibel che za chia atok ken ni nan dai mon le ti mai turen lung chet thak em apek lo aya min peve ni na langa a chan chu ama kuma kan tana loke sa sum min ron sangson sa te mang lowa kan ti lap kha chuan pek non le kha chu scheme kal khunga hian ti ngai mang lo thil an rim phima min han pele ram po hi lo mom viawani ti chuan Nagaland in cheng vaibel che sangthum zaria somriat Sikkim in cheng vaibel zaria somni Tripura in cheng vaibel che sangthum zali somnga Uttarakhand in cheng vaibel che sangthum zali somru abai in Saski guidelines sa part na sumda zong kha vaibel che sing ni sanga nia ti hian
a fai le lin an sem ngal anon sem ngal thlap pa central sarkarin hetiang hi chu state wise allocation an tiang chi khan ni state te chan tur kan hi kan chang lo ni chuan za poi kan chang lo ni chuan ala alap le don tin ani mai a kum le man zel thei lo nisna allocation kan soyang chi tho kha ni a chunga saski part 10 sang ni somni panga somni paruk nuaya hill state pakwate ta na allocation tarlan khi state te performance base siamani ti in official te kan zo po in min rila Mizoram performance hi a chefal le ti nani mi state in vaibel se sangli zakwaten muwa vaibel se sangthom zaria somria ten hulaya vaibel se za chau kan mu chuan kan state performance social a chele ti nani ya kan thriat theu angin sum alap si performance po ni phalo andar performance po ni phalo khopa sarkar te funga chuan sumlap si chuti khopa poi chu ni a hian isina ka soyang khan a sumlap amount how yom em GST amount po yom ti pialama kan sum mu le zel tur tena sataka angong chho ni lang hi a serious a poi em ani financial management thiam lo lutuk wanga mizo mi puin kan tuar mek le state dang tele central sarkar musita mizoram kan mek ta hi avan loi thak le ni heta hian kan soi thui mai mayanga saski te chu MNF sarkar lai tanga implement le execute so mek to khan ye saski kan ti chian ni chuan MNF point saski mizoram ti chian na chon moi pur tho lom ti kha ve me ti kha zo thei mai theya ma se MNF sarkar lai khan note isa emo a location emo asumruwa man nu chua chungsanga po MNF sarkar kha kan te po kan ti venga kan ti chelova tin sumlaps pakhat mark ti chen em thin tu sumlaps kha MNF line pakhat ka lo ti kha kan soi chiang tu boka ti chuan apalina hian dot soile chapo poi thin ti hi hey MNF thalai chuan dot do be pui kan thak chho don meka dot kan thriat hi chu do mai zel hi politics a chuan kan tumma kan chin chia nu ala vai khat kan hal to hal le tu ri dot lian tham apa do kan ti don ngani apa chal mai pon ni lo te po hi kan khol nual to dot soile chapo pui thin sarkar ka thoka sarkar hi chapo po hi pui tho hi ka soi mai rit dua adan chu kan assembly session te kan assembly proceeding te hi central sarkara political party te mayang ministry thlen kwan mani concern so na lai te hi chu a video clip te a English translation ten lo en ve zela saski chungchang so na lai te chu saski en kol tu te khatwan mai thel nei mi lovin kan CM thu soi te kan MLA thu soi te po khan lo en ang ti kha chiang maya chu wang chuan dot soi hi kai mani scheme ni si lo mi scheme en kol lai dot lo soi hi a fu lo zia chu kan sum min shek sa tak fakate po hian alang me kani kan chiar zo mange Chief Minister zo takin assembly session le mundanga po saski noya thok thale central sarkar point du saka sum petewa ai so hi to diklawani not is b ka po ati cheber le tuna phechuan central sarkar in suman threat big hial Mizoram hian ni towa chapo taka tong le chet fo hi kan nam le Mizoram ta na puya za thak bok dos soile chapo hi Christian thurin kan Bible poina du lo em ani hi mi dos soile chapo kan fa soi thei chu ni mi alo ma se assembly house ta temo public domain le public functiona political platform a temo politician an nemo CM an nemo minister an nemo into tan soi chuan political party ti kan ni angin khami khachu kan do thiang kan soi sel thiang ani kha mi do soya te nin rola binti lo ka be sia hi rozel kan tumna lai ani ti te po hi kan soi du ani chuan hei AMC thlan a don maya AMC thlan chungchang emo AMC na thomo state dang municipal corporation ten han khai khin na chung te po hi press conference po kan la ni zel tura nga yila ke bi chungchang ke te ka ti ri du a roina ka subject chu ni chialo la chungin thupu ya po
Aizawl Municipal Corporation ve thung hi le karon tia Aizawl Municipal Corporation hi kum som panga se talo thing ve ta tram thum chunga tram ma saber kha chu musical chair tram anti mai kha ani ti kan hriat kha Aizawl Municipal Corporation tram ni na le AMC tram thum na hi na kum som chung ro chu MNF ro rel na ni notice urban local body thaper ni an soi chu Aizawl Municipal Corporation hi ani hun masalamal ngai lo le democracy dan palzuta ZPM surkarin Aizawl Municipal Corporation in thana huna tingam lova hun top nuwa an ma ni thune na in pet chopa Aizawl Municipal Corporation an la thot na nuaya in than tir min tuma in thana tur hi awan duai thlak ung ka sia Aizawl Municipal Corporation hi corporation ming thatak ani ti kan suyang khan ZPM sarkari na hetia apong swal hi apoi tak zet ani ti kha kan soi dua anti chan te chon leyang tirin oma poni se khalam ka kan soi thui lawang kan maloka Aizawl Municipal election lo om tura po hian MNF party candidate kan nei thaber AMC sarkar nget ama kan lo siam thin anga nget zui zel tura siam turim MNF min vote theu turin he press conference kal tlang hian Aizawl mi pui Aizawl a vote nei tu te wena hian kan nge na ni ti kha kan soi du ni anek zar pakhat na khan sani somni pali le somni panga sani somni pani somni patum hemi kuma social assistance kami chen noi sang ni le zani za tum som tum pakhat laps kha laps lo han ti te lo na laps sei le nem ti te kha an om thina hi heta hi alaps nge ni ti pu lal tu ma chan na kha kan ron da tin apanina ane zar panina khan noi sing thum sang ni zariat central sarkarin saski patwan noya aron sanction na le chutatanga noi sing ni sang khajaruk somli pariat aron release na copy kha kan da le tin anek zar pathum na khan chusum sanction base Mizoram Sarkar Finance Department in idan phung pa ngai anga anem nge na anti to nge ni administrative approval apek le project somli pakhat list kha kan ron da heta hian central ministry lampoin makan ti deu chu blanket approval hetiang noi sing thum sang ni zariat lai mai a project base ni si lawa a blanket restricted tender tura blanket approval pek hi yani sarkar anga ngai dan te chuan chuang lawa department anga ngai dan te chuang lawa mi pui kan mi mal kan ti ve pui china chuan makan ti khop mai ten anek zar palina khan nisina ka soi additional noi sting thum sang ni zariat lak bel theina sub number 3 khan chiang takin ziaka kha north east state zong in original an muzat 100% kha additional kha an muthaya sitera mani finance minister lagate polom thun soi luya ke ni chuan hei pa heta po hian cheng noi sing thum sang ni zaret kha kan original allocation ania chumi 100% chu kan mule thei khane chumi za che tina ni maya chu kan mu ve tamia alawa north east additional allocation mulo omchun kan ni le boka sum ti lap som chun kan ni pi alama so wena hen soi chak lo na fia deu kan chil kan fiat tha tin adek zar panga nakha kan thian pa silal ming sangan RTI manga central sarkara saski ranking performance ranking chungchanga Mizoram palina ni MT zona khan central sarkar ti da thung pa nga in palina ni laweron ti bel bol chuang lo khan RTI application chungchanga hian such performance ranking is no such performance ranking is maintained by this division performance ranking hi saski division hian kan maintain ngai lo antia saskia ranking om ngai lo tina ani maya
pudu oman Saskia palina kan ni ati kha hian ron chiang chang chiang viau in ka ria ole tikhan ke ma bi ka chuan ka hun ka mang zowa kin nga yanga ka thian te hian soi ve du te pon nei anga tin Saskia sumlaps project somli pakhata khan ai zo la kan thang don da ya he kan ur khop me chak ne to kan tu ma te po pin kan tang zel do na MLF party chu kan MLF thalai media azra sabti khan eng za hi nge mo ai zo la sumlap sina akai aron ti boy the tu khai lo chin che project somli pakhata somni kha ai zol chunga mi nia khang project somni kha he sumlap sian nasa takin ron ti boy don put ani policy sarkar in tinge article so zelang ti chu kan enzel don nia ZIT management san market zone and sound system sang tel an musical instrument sang te installment in apung omlovin pol sang ne na an pe thereng ani khrichiang ngai vendutan phone number 9862342903 hian englai point biak po thereng an ni Amel plastic barrel and septic tank thadang lambik taka siam aleto tin chiranam ngai lo khrichiang ngai vendutan phone number 8787325719 a hian biak thereng kan ni